Dobro veče! Nemam puno da dodam onome što studenti govore već 3 meseca, ali sam prihvatio da govorim večeras kako biste vidjeli kako izgleda univerzitetski profesor sa mitskom platom od 520.000 dinara! Da se ne hvalim dalje, i onako nismo tu zbog novca, tu smo zbog svojih đaka, zbog svojih studenata, zbog svoje dece. Ono što je danas najvažnije je podrška studentima i njihovim zahtevima. Te zahteve možemo svesti na jedan jednostavan zahtev, da institucije rade svoj posao. Mladi čovek na studijama stiče razna znanja, razna umeća, postaje sigurniji, svesniji sebe i sveta oko sebe, i što je takođe veoma važno, sve jače tom mladom čoveku postaje važno njegovo dostojanstvo. Ima tu više vrednosti koje su naši studenti otkrili, recimo empatija, zajedništvo, solidarnost. Svaka od njih znači da vidimo čoveka ispred sebe, da razumemo njegove potrebe, da saosećamo sa njegovom srećom ili njenim bolom. Oni su svojom odlučnošću pokrenuli ovo društvo. Znanje je moć! Profesori univerziteta u Novom Sadu su se organizovali u neformalnu grupu Slobodan univerzitet i posredstvom ove grupe organizuju podršku studentima. Jedna od prvih akcija je bila javna podrška studentima u kojoj je oštro osuđen svaki pokušaj vlasti da zastraši koleginice i kolege javnim deljenjem njihovih privatnih podataka, širenjem neistina o njima, kao i slanjem policijskih službenika i agenata Bezbedonosno-informativne agencije na njihove adrese i adrese njihovih roditelja. Organizovana je šetnja 4000 koraka za 4000 profesora, posete fakultetima u Somboru, Subotici i Zrenjaninu sa ciljem podrške kolegama u manjim sredinama. Kao što sam i tamo rekao, dizanje glasa u manjim mestima, pogotovo ili mestima naše opštine, predstavlja hrabar podvig naših mladih sugrađana. Univerziteti su podržali studente, poljoprivrednici takođe. Jednako je važna i hrabra odluka prosvetnih radnika koji su verovatno u najranjivijem položaju. Nadajmo se da će studenti dobiti podršku i drugih profesionalnih grupa. Vidimo da se sve više zdravstvenih radnika priključuje protestima. Čekamo na podršku vojske i policije. Probudite se i stanite uz narod! Čuvajte nas od kriminala i nasilnika, ne obratno! Hrabrost je sloboda! U ponedeljak su pozvali studente na dijalog o njihovim zahtevima, a već u utorak ujutru smo saznali da je 4 studenata u Novom Sadu prebijeno od strane jurišnika režima. Istog dana smo videli predstavu u kojoj se premijer požalio da im se crta meta na leđima. Upitao bih koliko je vaših pristalica pregaženo ili prebijeno, koliko je vaših saradnika zastrašivano. Ta predstava treba da nas dovede do novih izbora, do izbora koje će ponovo ukrasti. Posle parlamentarnih izbora 23. Istinomer je objavio spiskove glasača po adresama za celu Srbiju. Na pojedinim adresama u Kuli je prijavljeno više od 30 osoba, u kućama u kojima živi najviše 4 punoletne osobe. Izbori sa ovakvim izbornim uslovima nisu rešenje. U zemlji u kojoj izbori nisu regularni, jedini ventil za ovo nakupljeno nezadovoljstvo su protesti. Vi ste nas naterali na ovo!
3 meseca izbegavate odgovornost, satanizujete ljude koji traže pravdu, pretite, bijete, gazite, ubijate životinje kako biste nas uplašili. Zbog vaših koruptivnih poslova se ne osjećamo sigurno ni na jednom mestu. Imamo mi oko sebe previše primjera korupcije, sumnjivih burazerskih poslova. Sećate li se koliko puta je rekonstruisana Kramerova ulica? Koliko dugo se čekalo na bazen u Kuli? Šta čeka park? Kako danas izgledaju naše škole i vrtići? Da li su naša deca tamo bezbedna? Oni moraju otići u političku penziju. Oni moraju biti predmet lustracije. Omladina se organizovala. Vreme je da mi sledimo taj put. Budite solidarni, organizujte se u svojim sferama posla. Roditelji, podržite prosvetne radnike. Koliko vas ste članovi sindikata? Da li ste zadovoljni kako vaši sindikati rade? Morate preuzeti stvar u svoje ruke. Organizujte se, menjajte sindikate. Organizujte svoje nezavisne sindikate čije aktivnosti se neće svoditi na zimnicu, već će zastupati radnička prava i zaštititi svakog pojedinca bez obzira na političku pripadnost. U samo nekoliko primjera vidjeli smo da institucije u ovoj državi ne rade svoj posao. Podržimo studente u njihovim zahtevima. Na kraju ponovimo, znanje je moć! Hrabrost je sloboda! Svega nam je dosta! U subotu svi na 3 mosta!